David. Ni byiza teacher. Wabibonye umunota wabonye? Umunota nabonye nagize 90 yose. Okay, wumve rero wari wabonye 60, hama ngiye ngushiriraho 30. Teacher wakoze cyane kabisa. Okay. No mu rugo nago banyira. Ugomba kumbamba rero. Turashize. Guhemba. Yiga nyine. Ubuye buryo se. Aga no kigira umwana. Sikugira umwana. Ese kutambwiye ko nambaye neza. Yama inka da kandi ibyari imikino iravamo ibindi. Cyakoze ibyo wambaye neza. Igo. Kabisa. Wow. Gusa iyo minira kabije. Kugeze ngo Sha. Kuyasha uziko niyo ngambaye mu bandi bashiti babambwira ati waberewe. Sikeza. Ni keza. Gusa wakoze kunyera amanota pe. Nyine nivyo nakubwiraga amasomo narangira uze mu rugo utsure. Kugusura. Yiga nyine. Wandaya. Ze ko natajya nsura aba mama. Yasha. Subiza se ko nibana. Nta muntu uri bukubangamire ni nkinje nyine uze naribi. Ndabyemeye. Ubundi se wanyoye agacyayi? Oya, amafaranga mfite. Kumenya kurakana keza. Ubabuza amafaranga gute? Reka basi mureberemo hano. Ugende umwe icyayi. Aya nanjye. Na yawe ugende umwe agacyayi mere neza. Sibyo? Ndaza kubikora. Ujye umenya kurakana keza. Noneho kandi ubu ngiye kugenda njye kwigisha nituza gusoza ntituze ujye kunsura aho. Sibyo se? Ugusura ndabanza nsaburushye. Tugende. Ikanombe ku kigo. Ntago njye. Aha, turashize noneho. Ntago njye pe. Bose hanganira bibi. Urashaka amafaranga ngaho ntware nje mu kazi. Kanombe ntago njye nkorera hano muri bino bice by'Ikanombe. Ubundi ni Kanombe tugiye. Kugeza ku kigo ku military kuri gate. Hari ikindi? Ugiye kuri military. Ugera ku kigo. Zana sha tugende. Nangaye kugerayo. Amafaranga. Nangaye. Amafaranga. Ndaguha ngaye. Urahazi? Iyi minota turimo kurya ishobora gushyira ubuzima bw'abantu benshi mu bibazo. Tugende nari. Ku military Kanombe. 5,000. 5,000. Njyanye mu burengerazuba se. Ndaguhereza 2 amata tugiye. Banza nk'amafaranga. Si wowe uri banzu yamese. Banza nk'amafaranga. Amafaranga boss. Civil muravuna pe. Akiri. Bite? Nziza. Bakwita? Noella. Noella, ufite umukunzi? Yego ndamufite. Yitwa? Claude. Aka kangiye kumpa nimero yiwe, tumuhamagare, naramukavuze izina ryawe uratsindira 50,000 byute muri New Species Retail. Okay. Tayari. Nimero ye. Hey y'all, come look at this. Allo? Yes. Ni Claude tuvugana? Yego. Jewe ndi umukozi wa New Species, aka kanya mpagaranye n'umukunzi wawe, naramukuvuze izina ryiwe uramesha amahirwe yo gutsindira 50,000. Umukunzi wanjye yabwiye ko dukundana cyangwa tuziranye. Mukundana. Yaba ari Kelia, Kevin, Fabiola cyangwa Lucy. Oya. Ubwo nimba atarongo ko mbona banamuzi. Ushatse kuvuga ko utanzi? Ntabwo uri muri abo ngabo navuze bro. Ugira liste y'abantu mukundana nono? Nimba utari muri abo ngabo se kumva nabana kuzira. What? Bro, what are you talking about, man? Ushatse kuvuga ko ibintu byose twakoze byose utanzi? Utari muri abo ngabo nubwo uri na side chick yanjye kabisa kuko cyeka abo ngabo navuze ari bo nzi nyine tugoye nyine si inkuzi. Ndumva uri musha mu matwi yanjye reka ntabwo muzi ahubwo murakoze bwo kumvugisha ngo ni mutema abo ngabo nyine si inkuzi tukomereza izaho ubwo wisara. Yes baby yambi. Niwe witwa Bora? My lord. I wonder. So wembaza? Njyewe. Uyu muhungu uramuzi? Inka kibaye ikigoryi noneho walahi. Ndakibaje kimbuye kimbuye. Niwe ndi kubaza ni wowe. Cyabwe mu Cyongereza no kireba ikintu cy'igitera. Uyu muhungu turi kumwe dufashe. Tumufashe yibye mu boss we 5,000,000. Yavuze ko yazikoherereza kuko naza afite akakanya. Muraziranye?
ntabwo muzi. Yatubwiye ko ari sheri wawe mumaze umwaka wose mukundana. Urabihakana? Simuzi rwose pe, nibwo bwa mbere namubona. Baby nigenda nizo ntabwo unyibuka. Ntuzagicucuro ngenzeranye n'abajura. Kirakubeshya. Noneho nibyo yitoye arivugira uko yiboneye. Ariko Safande umwana wanjye rwose niba akubwira ko atamuzi ikindi umushakaho ni. Ako se mukecuru umukobwa w'ahantu twahuriye kutahazi koko waretse agasobanura ibyazo. Iyame ntunshingeho wabandiwe ngo iyame ukwasa nk'agahuza. Ariko se bo kabishwa bari baruhije no kuza kuguteza ibibazo. Yabona kwiyamya amabandi nkaya uyu ntarara muri bya bigega byo muri rigori. Mukecuru umukobwa twahuriye ku mbuga nkoranyambaga ngazajya mwereza amafaranga yose naribye akayarya kamwe wakeneye kwisukije wakeneye gukoresha umusatsi. None datangiye kunyihakana ubwo akanyemera kugira ngo batanyikiranga. Kakecuru rubuza kaburanirwe gakecuza nyoko. Hasoni uza kumbekerera umwana ngo muraziranye n'amabandi. Ariko rero Fande. Ibi bintu ni inkomoko ziwabo n'iza karande zo mu miryango. Izi ni za nyabengi ziwabo zibatuma kwiba. Twari duturanye n'umugabo witwaga Kanyagari. Abyara umwana w'umuhungu amwita Gasamunyiga. Gasamunyiga yaribaga akiba mu magutiya y'abagore akiba ibigori akiba ibijumba yari yaratumazaho ibijumba agakura amateke y'abaturage. Kanyagari yahanuraga n'igitoki ku nsina akiba ibishingwe washyira puberi hari Kanyagari akabayikubisa umutwe imwe yiba moto bayimuteka ku mutwe cya cyuma cy'imoto kiramupfumura gihinguka mu bwonko gihinguka mu maramara asohokana n'ibyo mu nda byose. Mukecuru cece ndimo ndabaza umukobwa wawe havutica iperereza. Oya Fande oya rwose akagatindi kagapirimatiri wagira ngo kavukiye ibyumweru 2 kambaye inshirane wagira ngo ni bimwe bizaserukiranye zaho zirinda ibigori by'ibyumba. None arambesherera umwana muziranye. None se muko nta nomero y'uyu muhungu ufite? Afande nukuri nta nimero z'uyu muhungu mfite, nta nubwo namuzi naho nigeze murira nawe. Nukuri ko Imana ari kubabeshya, nukuri ntabwo muzi pe. Ubundi se aho kugira ngo maze agatsinda bamuzanye bamuziritse biziriko nka bya bindi bizirika imbwa yo bakuzirika intindi yawe huko.